vuhaxi bya mahungu ya SABC yaxa twi suka eStudio 10 Auckland Park eJoni. Vativi na minhlangano va koxa vulavisisi ehenhleni ka xiyenge xa vuhlori bya maphorisa. Wanuna wa le Limpopo a ya ekhoto hi swihehlo swa ku dlaya mana wakwe. Kasaka mitlangu Springboks va lulamisela mitlangu ya vona na swipano swa Italy na Georgia. Vakaina la mahungu ya Xitsonga ka SABC. Arpere. Wanuna wa le Mkgamaxaxane a handle ka Polokwane a ri ekhoto le Seshego namuntlha mayelana na ku dlawa ka mani wakwe. Lisiba Lidwaba u khome endzhaku ka loko mukhegula wa 87 malembe a dlawile hi ku kapeleriwa endlwini ya yena. Ndzumbo kokwana hu kumiwe maphorisa hu tsemeleriwile swirho endzhaku ka loko mukhegula a mangariwe ku va a nyamalarile. Khoto ya majistarata ya Seshego a yi tele hi vanhu loko Lisiba Lidwaba a tivonakarisa ro sungula. U hehliwa hi ku dlaya mana wa yena wa malembe ya 87 Lisiba Lidwaba. Muhakelwani loyi a vilerisiwa hikuva a nga n'wi voni ku ringana masiku ya 2 hi yena a nga vikela maphorisa. Loko va fika endhawini ya mhangu, maphorisa va hlanganisiwe hi mhaka yo chavisa. Switirhisiwa swo hlaya leswi nga tirhisiwa ku endla vugevenga lebyi naswona ku hehliwa leswaku swi kumekile. Mhaka leyi hundziseriwe eka siku ra vu9 n'hweti leyi taka ku va muhehliwa a yisa emahlweni na xikombelo xa beyili. Having consideration to the submissions made by legal representative and with agreement with the state, the matter shall be postponed to the 9th of July 2025 for the purposes of the formal bail application. Vandyangu wa mufi va ha ri na ku chava naswona va lava leswaku muhehliwa a nyikiwa xigwevo xo bolela ejele. Va ri muhehliwa a xanisa mufi kambe mufi a nga lavi ku n'wi khomisa hi ku i n'wana wa yena. E re makaditse kudu ka setlhogo se ya se šomišitšeng ka go ba tšea a ba kgebetla ka disaga le mefaka le dilepe a tšea ditho tša bona a di lokela ka gare a pakete. Kore le gone jwale re sa ipotšiša dipotšišo tše dintšhi gore na ngwano o ba a fotše eng e mo fileng sebete sa gore a kgebetle mmane a rena ka mokgomo kaka. Re le badudi ba Mkgamaxaxane wa tseba re swabileng go feta molomo gore tabe di agetseng ka molla motseng ola e tloga e re košitše botlhoko kudu ebile le gane jalo re sa tšhogile. Tiragalo e re tshwere gampe kudu le go robala ga re robale ene mošimanyane o kego go leng ga gage o ba sesopo re maketse fela ge ba re ge go bitswa community gore e tlang le boneng ntho ngwane wa e dirileng. Vatshami va le ka Maxaxane na vona va chavisiwa hi mhaka leyi. Mufundhisi wa le Gqeberha loyi a hehliwaka hi ku dlaya n'wana wa 12 wa malembe u ta tlhela ekhoto vhiki leri taka. Mufundhisi a ri ekhoto le ka vona ya Motherwell namuntlha. U hehliwa hi ku tlhakisa, ku dlaya no sivela voko ra nawu. Leswi ta endzhaku ka loko ku kumeke ntsumbu wo hisiwa wa xinhwanyantana xa 12 wa malembe endzhaku ka masiku manharhu n'wana a nyamalarile vhiki leri nga hela. Vutomi byi komisiwile ni ku siya vaaka ndhawu va ri le gomeni. U voniwe ro hetelela hi siku ra 24 Khotavuxika wa nhwana wa 12 wa malembe Litalianda Tini. Ntsumbu wakwe lowu hisiweke wu kume hi maphorisa ekhwatini eMotherswell eNew 6. Following that case being opened and being investigated, we were also informed that the person who was alleged to have been seen with the 12-year-old was kidnapped. And then again we opened a case of kidnapping, only for that person to come out and present himself as a person who was never kidnapped. Muhehli wa 30 wa malembe hi vukhale i mufundhisi wo tiveka endhawini leyi ni ku va xaka ra loyi a nga dlawa. A ri khoto swa xinkarhana laha a langutaneke ni milandzu yo tlhakisa, ku dlaya ni ku sivela voko ra nawu. Ndyangu ni vaaka ndhawu va twa ku vava swinene hi rifu ra Litalianda. We are asking that our justice system, they can be deaf, but they shouldn't be silent. We are here as Pillar of the Movement to say we need to not keep quiet, but say something in our communities before even such things
as this happened. Mayor Nelson Mandela Bay, Babalwa, Lobishe, u kombela vaaka ndhawu ku tirhisana eka ku lwisana ni madzolonga lama yaka manyanya ngopfu loko ma humalela endhawini leyi tivekaka. We are quite also sad that this case is postponed to the 7th. How I wished that it could have been expedited so that we don't waste further time for this perpetrator to be behind bars for life. Ndyangu wa Kabali Italiana vari arina norho wo va dokodela rifu ra ku ri siye ndyangu wa yena ni vaaka ndhawu va ehleketa mayelana ni vuhlayiseki bya vana ngopfungopfu loko khombo ri humelela kwala ndhawini yeleyo. Vakhandziyi va mabazi ya Metrobus eJoni va hlundzuke swinene hi mahakelelo mantshwa yo khandziya. Kusukela mundzuku mabazi ya Metrobus ya ta hakerisa ku ya hi kilomitara. Vakhandziyi va ri vafambisi va khampani a va kalangi va tihlanganisa na vona loko va endla ku cinca loku. Va koxa ku hakela ku ya hi mahakelelo ya khale na khale. Vakhandziyi va mabazi va tise xirhamu ku ya kombisa ku vilela. Xikongomelonkulu xo macha i ku alana matirhelo yantshwa ya ku hakela ku ya hi mpfhuka lowu va wu fambaka. Ekusunguleni vakhandziyi a va hakela kan'we hambileswi a va khandziya mabazi yo tlula rin'we eka riendzo ra vona. Vamachi va tihofisini ta masipala wa Joni yisa papila ra swikoxo leri a ri kongomisiwa eka vurhangeri bya Metrobus. The abolishment of the take-in and take-out system that is designed to steal from the commuters, masquerading as the best system while knowingly that commuters will be triple charged for a single trip. Vakhandziyi va tlhela vufambisi bya Metrobus hi ku hlaya ku lomba swiphiqo swo tanihi mabazi lama nga riki eka xiyimo xa kahle ni makhomelo yo biha ya vakhandziyi vachayeri. Hambiswiritano vufambisi bya Metrobus va pfumela leswaku vukorhokeri bya vona i bya xiyimo xa le hansi kambe veri va na ntshembo wo maendlelo yantshwa ya tihakelo ya ta tindlela to endla mali yo ringanela ku lumbisa swiphiqo leswi nga kona leswi vakhandziyi va rilaka hi swona. Redirect that budget for me to buy new buses. How can I fix scraps? It's not going to help. And they gave us some budget. We went out on tender and Volvo won the tender. We are launching the first batch of buses. So Volvo is going to supply us 34 buses. Yes. Vakhandziyi va nyiki vufambisi nkombo wa masiku ku va angula papila ra vona ra swikoxo. Nhlangano wa KSAC wu ri ku va DA ri nga vhoteli mpimanyeto wa tindzawulo to karhi a swi nge vi na ntikelo ngopfu. Lawson Naidu wa KSAC u ri mpimanyeto wa tindzawulo leti nga ta khumbeka wu nga ha pasisiwa ku ri hava nseketelo wa DA. DA va xingeta ku endla tano tanihi ku kombisa ku vilela mayelana no hlongoriwa ka xirho xa vona tanihi xandla xa holobye. Ku tsukiselana mahlo swi sungule hi ku hlongoriwa ka xandla xa holobye wa vumaki Andrew Whitfield eka vurhangeri. Ramaphosa u te a nge chavisi hi mixungeto ngopfu yo huma eka murhangeri loyi a nga n'wi thola. DA yi rihisele hi ku tivisa leswaku yi ta huma eka mbulavurisano wa rixaka lowu taka ni leswaku a nge seketeli tivhoti ta mpimanyeto wa holobye wa tidyondzo ta le henhla Dokodela Nobunhle Nkabane na holobye wa tindlu Thembisi Melane. What the DA is saying is that we're targeting specific ministries like higher education, like human settlement, simply because the ministers who are responsible for those budgets are compromised and won't know how to use that money effectively. You can't trust Nobunhle Nkabane to handle 19 billion rands for SETAs in a way that is effective and in the best interest of South Africans, because she's already shown us that 19 billion rands to her belongs in the hands of cadres who are going to chow that money, that it is a rewarding spree for loyalty for ANC cadres. Ku angula ANC rahambi leswi komiti ya yona na yona yi nga na mfanelo ku va yi nga seketeli mpimanyeto wa holobye va DA yi ri a yi na mboyamelo wo endla tano. Simelane na Nkabane va ta va ri karhi va humesa mpimanyeto wa tindzawulo ta vona vhiki leri. Huvo yo seketela vumbiwa bya Afrika-Dzonga, Council for the Advancement of the South African Constitution, yi ri ku va DA yu herise nseketelo wa yona a hi xiphiqo lexikulu eka ANC. The threats by the DA not to vote in favor of certain departmental votes headed by ANC ministers that the DA believes should be removed from cabinet is a petty act of defiance by the DA. The DA has already supported the fiscal framework enabling the budget, the overall budget, to be passed. The coalition without the DA still has
a more than 50% majority, but the ANC may need other parties, such as Action SA, to support these departmental votes to ensure their smooth passage. DA na vaholobye va tsevu na ntlhanu swandla swa vaholobye endzhaku ko hlongoriwa ka Whitfield. Dokodela Mimi Gondwe un'wana wa xandla xa Nkabane loyi vandla ri nga vula leswaku a ri nge seketeli mpimanyeto wakwe, kasi Sello Siyotlolo u tirha na David Mahlobo loyi DA lavaka leswaku a hlongoriwa tanihi xandla xa holobye wa mati ni nkululo. Malangute mahungu ya SABC. Huvo ya xiphorisa ya vaakatiko kumbe CPF eGugulethu Cape Town va vilela hi ku wanuna loyi a laviwaka mela no dlawa ka vanhu vo hlaya endhawini liya wa ku huma jele. Nkombo wa vanhu va balesiro va lova endhawini ya Mkhukhu ya Kanana kona le Gugulethu hi matakuxa ya mugqivela lowu nga hundza. Ku tshemba leswaku mangu leyi yi fambela na tinsulavoya to koxa xiave eka mabindzu ya vanhu. Ku dlawa ka nhlayo ya le henhla ya vanhu eKanana i yin'wana ya timhangu to baleselana leti humelelaka eCape Flats. Vavanuna va nkombo lava nga exikarhi ka malembe ya 26 na 30 hi vukhale a va titshamela ekitchen loko va ta jumiwa hi tinsulavoya leti nga tivekiki. Vaaki veri wun'wana wa lava nga khomiwa i muehleketeriwa eka nandzu wo dlayiwa ka xandla xa mutshamaxitulu wa CPF. Lula Matingo u baleseriwile no dlawa ekaya ra yena eGugulethu hi n'hweti ya N'wendzamhala 2023. One of the perpetrators that are sought now regarding the matter, you will find that they were involved in the killing of the late deputy chairperson of the CPF. So now, while we are frightened, we are also wondering how was he released, and he's been released just a week before committing this kind of an act, and so obviously the community feels scared, worried as well, and the frustration within the justice system. We have someone that just is trigger happy at any moment, is not scared to shoot people. So we are trying, and we were ensured of a more and high visibility and as well as tracing of the suspects in this matter. Mfumo wa Xifundzhankulu va sola madzolonga na vugevenga lebyi humelelaka eCape Flats. Loko va halwisana no hlengeleta swibalesa leswi nga riki enawini veri swibalesa na maculo swi helela emavokweni ya swigevenga. Stakeholders reaffirmed their commitment to a stronger collaborative approach, integrated law enforcement, community organizations and businesses to dismantle extortion networks. We are now in the process of establishing a multi-sectoral structure to focus specifically on extortion and the sharing of data. Unfortunately, the SAP still faces constraints when it comes to personnel and availability resources. Maphorisa va ni ntshembo leswaku vavanuna lavambirhi va nga va pfuna swinene eka vulavisisi. Va vula leswaku va le ku landzeleni ka vuthala hinkwabyo ku fikelela timintsu ta vugevenga lebyi humelelaka. Muvulavuleri wa vandla ra MK Nhlamulo Ndlela u ri swihehlo ehenhla ka swirho swa vona swa palamende i xikungu xa tipolitiki. Swirho swa palamende swa MK Party, Brian Molefe na Siyabonga Gama va langute na swihehlo swintshwa swa vukungundzwana leswi fambelana na vukungundzwana bya 93 million wa tirhandi eka khendara yin'wana ya Transnet hi nkarhi lowu lavambirhi a ku ri vafambisi va le henhla eka khampani liya. Molefe na Gama i vayimeri va vandla ra MKP epalamende. Lavambirhi i khale ka vafambisi eka Transnet. Molefe u tirhe tanihi mulawurinkulu wa Transnet kusukela hi 2011 ku fika 2015, kasi Gama loyi a nga hlongoriwa hi 2018 hi yena a sive xivandla xa Molefe. Hi nkarhi wa kona van'wana va swirho swa ANC na EFF a va tsundzuxe Gama ku ya ekhoto ku ya tlhontlha xiboho xa ku hlongoriwa ka yena. Molefe ku nga khale ka nhloko ya Eskom na PIC u nghene epalamende xikan'we na Gama N'wanxemu. Gama a ri president wa minhlangano ya African Railways na Port Management eAfrika. Lavambirhi va yile na le ka commission ya Zondo ku ya konanisiwa hi swihehlo swa vukungundzwani. Muvulavuleri wa MKP Nhlamulo Ndlela u ri voko ra vululami ri na xihlawuhlawu kambe hambiswiritano va ta seketela swirho swa vona. Why would they have to step aside? I mean, they must go through, whatever processes that they need to go through. We will make a decision as a political party in the same way we made a political
decision to appoint them in parliament off the back of flimsy cases that we knew were flimsy cases and politically motivated. Ndlela uri abana mhaka na switandzhaku leswi nga havaka kona eka vandla na huwa hi ku khomiwa ka lavambirhi. We're not worried at all. In actual fact, if the law was applied and according to how it's supposed to be applied and Lady Justice didn't have any eyes, then Ramaphosa would have his day for Phala Phala. So we can't be targeted, made to be seen as if, we are led by people who are criminals and they always want to be tainted with criminality. No. Molefe Nagama va ntshunxiwe hi bail ya 50,000 rand ha un'we. Kasi loko ka hungu leri mutivi wa nawu Elton Hart u ri swihehlo swintshwa swa vukungundzwana ehenhla ka khale ka vafambisi va Transnet i ku vuyela swihehlo swo fana kumbe swihehlo swin'we. Khale ka nhloko ya Transnet Brian Molefe na khale ka vafambisi kulobye ka khampani liya ya Transnet va tshinxiwe hi bail ya 50,000 rand ha un'we. A va ri khoto le Palm Ridge evuxini bya Joni. Va hehliwa hi vukungundzwana bya 93 million wa tirhandi bya thendara ya switimela eka Transnet hi lembe ra 2015. Molefe na khale ka vatirhikulobye Enoch Singh na Siyabonga Gama hi le tlhelo va langutene na yin'wana milandzu ya vukungundzwani mayelana na yin'wana thendara ya le ka Transnet hi lembe ra 2012. Nhlangano yo yimela maphorisa SAPO wu lava leswaku ku simekiwa commission yo lavisisa xiyenge xa vunhlori xa le xiphoriseni. Leswi ta endzhaku ka khomiwa ka nhloko ya xiyenge lexi Dumisani Khumalo na van'wana va vatirhikulobye. SAPO va ri vukungundzwani a byi laveki exiphoriseni. Xiyenge xa vunhlori emaphoriseni xi tshame xi ri na swivulavulo swo tala. Sweswi nhloko ya xiyenge lexi Dumisani Khumalo u hehliwa hi ku teka magoza laya nga riki enawini eka vuthori bya van'wanyana va vatirhi. Khumalo u vile nhloko ya xiyenge lexi hi 2022. There are things that have gone on in crime intelligence for so many years that I'm the least surprised to hear that people have been arrested. But on the other hand, I'm quite delighted to see that actually people are being held to account finally. Xiyenge lexi xa maphorisa xi na matimu yo biha swinene laha khale ka nhloko ya kona ku nga Richard Mdluli a nga khomiwa hi xiyenge xa maphorisa hikokwalaho ka vukungundzwani. Mdluli u vuye a gweviwa hi milandzu ya ku tlhakisa, ku ba ni ku chavisela. Nhlangano wa vatirhi South African Police Union va tshemba leswaku ku fanele ku va na commission ya vulavisisi leyi nga ta basisa xiyenge lexi. There must be a form of accountability. So we believe that if there is a panel of experts that gets to be appointed, they will look into all the areas that has to deal with accountability. And then from there, then we believe it would then assist with cleansing or revamping of crime intelligence. Because if there is no inquiry that is held to look into the revamping of crime intelligence, from time to time, we would still continue to hear stories coming from there. From time to time, there would be those leaders who get to be found wanting. And that will tell us that we are only dealing with a fraction, but not dealing with a bigger problem. Loko Khumalo a thoriwa, Commissioner wa maphorisa hi nkarhi walowo u vule leswaku Khumalo u ta pfuxelela xiyenge lexi. Loko swihehlo ehenhleni ka Khumalo swi nga tiyisisiwa, ku na swiyenge swo tala leswi nga ni ku vilela hi xiyimo lexi. Khumalo ni vahehliwa kulobye va ta tlhelela ekhoto n'hweti leyi taka. Mali la kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko kambe dolara yi vevukile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17.77 cents, pondo i 24.33 cents, euro i 20.85 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1.32 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,287 a ounce, platinum i $1,322 a ounce, kasi nxavo wa oil and base $67.52
Imphongolo. Xipano xa Mabhokobhoko xa ombana na Italy nakambe ePitori emaleni ya vhiki. Endzhaku ka swona va ta tlanga na Georgia. Mabhokobhoko va ri ku ta va mitlangu yo tika swinene. Xipano xa vudzaberi xa ti-Boks va tilulamisile kahle ehenhleni ka ti-Barbarians. Va tshame ehansi va hlela mutlangi wun'wana na wun'wana va nga se tivisa xipano. Vhiki leri swi ta antswa loko ku langutisiwa xipano xa Italy. This week it's a proper test match team that plays regularly. So I think we can do even more homework on them. That's a big difference for me between the two. Swipano swa Afrika-Dzonga a swi ri ku tlangeni na swipano swa le Italy eka mphikizano wa UCR ku tlula ka 4 hi nguva. Benetton na Zebri i xiphemu xa xipano lexi nga ta ombana Italy naswona balume ndleve Jack Hendrick Wessels hi matlangelo ya Italy ku nga siyiwa eka ntlangu wa mahelo ya vhiki. End of last year we played them before the November tour of the Boks. We played Benetton and they have a big stat on scrumming long. They want to stay into the scrum, so they're not running away from it. They up for the fight in the scrum time. Mutlangi wa ti-Boks Jean Klein u vavisekile eka ntlangu wa vona ti-Barbarians. I mahungu yo biha kambe Boks va ni vatlangi va kahle swinene lava nga palaka vangwa leri nga siyiwa hi Klein. We're fortunate that we have numbers. We're fortunate we have guys that can play lock as well, like Kobus Wiese coming in as well. And I mean, like you all know, Peter Steff can always cover probably all the positions on the field for us. Boks va tilulamisela mitlangu leyi taka eka mavhiki manharhu ehenhleni ka Italy na Georgia. Nkateko wa kahle eka ti-Boks va nga se sungula riendzo ra vona ro sirhelela xidlodlo xa misava hi n'hweti ya Mhawuri. Kasi ndlela ya ka hina lama emakume mahungu namuntlha yan'wana ta va kona hi Wavunharhu. Sesi va loyi u ta landzela na xipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Musa Mabutsa. Pere. Reperile a ri xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku langutisa mpfula na moya ngopfungopfu ku languta exifundzeninkulu xa le Western Cape ku ya kwale Eastern Cape nakona ku ta va karhi ku hunga moya kasi ku languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga langutela mapapa ka ku ta va karhi nghenelela mpfula leyi nga ta va ri kwalomu ka 30 nyana wa ti-percent kasi loko ta xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona ku ta va ku ri ni mapapa kasi loko hi languta kasi lemukiso languta leswilemukisi leswi nga kona ku ta va ku languta ritsho leri nga ta va ri kona exifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi ta va karhi ni mapapa kasi ku ta va karhi ku hisa loko hi languta xifundzeninkulu xa le Free State kasi ku ta nghenelela mpfulanyana loko hi languta xifundzeninkulu xa le Limpopo kasi a hi languta leswaku maxelo ya swifundzeninkulu ya tshamisekile hi rhanga xifundzeninkulu xa Gauteng hi languta Joni yona i ta va karhi yi titimela yi ta va eka 4 ku ya eka 18 kasi languta Pitori na yona ku ta va ku ri 4 ku ya eka 19 kasi languta Springs yi ta va ku ri 3 ku ya eka 18 hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo loko hi languta Lephala le yona yi ta va eka 8 ku ya eka 23 kasi languta Thabazimbi yi ta va eka 7 ku ya eka 22 u languta Belavela yi ta va ri 5 ku ya eka 21 kasi Musina ta va eka 10 ku ya eka 23 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga Skukuza ta va eka 11 ku ya eka 24 Mashishini 19 ku ya ka 3 kasi loko languta Middelburg yona yi ta va eka 3 ku ya ka 18 hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona nga languta maxelo mo titimela loko languta Vryheid ku ta va ku ri 2 ku ya eka 23 u languta Pietermaritzburg yona ta va eka 4 ku ya eka 23 kasi loko languta Kokstad yona yi ta va eka 0 ku ya eka 20 languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape u nga languta maxelo mo titimela loko languta ndhawu to fana na Mulatswa ku ta ku ri -4 u languta ndhawu to fana na le Graaff-Reinet yi ta va eka 6 ku ya eka 26 kasi languta Wilmore yi ta va eka 6 ku ya eka 23 languta xifundzeninkulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo mo titimela nga ta va ku nghenela timpfula languta Cape Town ku ta va karhi ku nghenela mpfula kasi loko languta Hermanus yi ta va eka 10 ku ya ka 19 kasi loko languta George yi ta va eka 8 ku ya 25 languta xifundzeninkulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo mo titimela loko languta Kuruma ta va eka 4 ku ya eka 20 Kimberley i ri 4 ku ya ka 21 kasi loko languta Carnarvon ta va eka 5 ku ya ka 28 kasi languta xifundzeninkulu xa Free State nakona u nga langutela maxelo mo titimela swinene languta Sasolburg yi ta va eka 2 ku ya ka 18 kasi loko languta Bloemfontein yi ta va eka -1
u languta tindhawu to fana na Westpana i ta vereka -2 u languta xifundzankulu xa le Northwest kona u nga ha langutela maxelo mo titimela na kona loko languta tindhawu to fana na Mahikeng kona ta ve famba ka 3 ku ya eka 20 kasi languta Rustenburg yona i ta vereka 4 ku ya ka 20 kasi Rustenburg nona i ta vereka 4 ku ya ka 19 kasi languta tindhawu to fana na Vryburg i ta vereka 1 ku ya eka 20 la ku ri maxelo mi khomeli wona eka madyambu ya namuntlha ra perile.